lava usimail whaafonga telefola Radio Samoa mole nei tai au. Na tuli fafa le fofonga le mauta le tasi ta ita il pātia Maori ona o le whai o sono fusiua. O le fono i lasa nafi na lapa ta ia i le fofonga le mauta, Trevor Mallard, i a rawiri i Waititi, o le a le ai so na vanoe sauno ai, ona o le ai o sono fusiua a o le isi lo taimi, o le a le mawhai ona ula fale le fono. O Waititi le whai o sono fusiua ai wana o lana wha asoa o mamanu Maori, mana ia whai loa o la e mamalu ia i le tū wha Maori. Muli ane tau mawhai Waititi a Fesili, pe tai na te e na le fofonga le mauta. Na tau mawhai ane fo i leisi ta ita il pāti la vale nei a Maori, Deb hi ngā wera peka e feso soani il mata upu wha atatau ilo na uso a tau, pe tai e le isu ia i le fina ngalo le fofonga fitalai. O le toi Fesili a Waititi, wha atonua i loa alu i fafo. Tau sanga taluai, na wha atala sanga ia James Shaw le vaenga le Green, le te tau na suio ta iala o la e wha atanga ina i le mauta. E au fia ile leto e whai o ni fusi ua mua li, peitai, e le i langolango ina i le to atelo sui a whai pule. O le whato ato e maua lewa no al pātia Maori il paia ingale nei tutono al mauta, ma e le o le ulwai taimile nei o fete e na i eifina ngalo ta ita i o lea pāti, ma le fufonga fetalai. E le o whaatope topea e le ta ita i o le atunu u le whai o se afu sa o loto mo fe malanga inga i le vao ni usila ma au se tālia. O le whaasirisilanga manino lea ma le tamaitai pālemia Jacinda Ardern i le afiafia na nafi e tūsa ma le afu sa o loto na tau mai i a te se mo le tausanga tāluai e a mata i le whai unga le masina fōu i le vao atunu e lua. Tau no Jacinda, te le lava isi suinga wa toe alia e mai le vao le taimi na whai loa mai ai lea fuafuanga le tausanga tāluai ma le taimi nei. Ma ele o mauti noa le ono tau no o pau o lea o lo whaia feutana i ngā uma male whae te ete. E sa mai a au se tālia, whae loa le tamaitai pālemia o lo o whaa wau bea fetuna i ngā uma i le mawhai e wha taunu wai le sa o lotonga o whewa inga le vao ni usila male atu kuki. Ua iai nei le feso soani tolu se lau 5 tāla, mō totongi o tangata whai ngā luenga o lo tālia whae unga o siaki o le koviti. O le asona nafi na tatalai le feso soani mō pūlenga o whale whai ngā luenga e mawhai ai o na tālo sanga mō feso soani o totongi o tangata whai ngā luenga o lo whaatali so e suenga ai ele o mawhai fo i o na whai ngā luenga atu i le whale. O se feso soani o sauno o le Minister o le Social Development, Carmel Sepuloni, o le a feso soani tele lea mō tangata whai ngā luenga i le o iai ni aso mai. Ma e tali tonu o le auna ia i tangata e whai ale mea tonu o le nofo i le whale ma ngā i e siaki pe a whaalongo ina wa mai. O lo tau wala maile nei feso soani il matanga luenga o le Social Development ma o se pei meni e na o le whaatasi o na maua o lo mawhai fo i na ngava ai close contacts po o e wala lata ma le tangata o whai alona siaki o koviti ma ua whaatonu ina le soifua malolo ina i lato e tatau o na no nofo i le whale. O lo te ena le minstala koviti whaamtalanga, o lo ngā lulue whaasolo a tōfo ma i tau si soifu o lo ngā lulue no fuanga o lo whaanofo i seitanga ta mai whafo. Tali mai lea Chris Hopkins, malana saunoanga i se whailoa inga matusitala, e le aini whaamaoninga o lo ngā lulue whaasolo a tōfo ma i te tono sifi whai ngā luenga ta i luas fulwhai tūla, ona o le uti o le au whai ngā luenga e ngā lulue i le sifi pō. Peitai, i ripoti ale leiti o New Zealand, o lo sa waitaimi whai ngā luenga whaatulanga ino se tasi o fōma i tausi soifua. E te tau ona whai ngā luenga mo le lua sultasi tesi ma le 5 i tūla, a o leisi tangata na whai ngā luenga e tolu sifi ta i lua sulwhai tūla. O nisi o moli mau e tūsa matala News Hub, e ngā lulue le mālolo mo le se fulu iwa i tūla, a o leisi 5 i tūla e mālolo ai, ma ua iai sifi u umi, ua a fi ai ma ngā luenga o leisi aso e sosoo, ona ua le eise isi e sui tūlanga ai. O le whaasala lau o nei tūla whai ngā luenga o sauno ai mal tamaitai pālemia Jacinda Ardern, o le awa ai i ai i atu ngalunga ua whailoa mai, ma ia mauti noa, o lo saunga le mufo mai malatu ngā luenga. Ai mailim tanga luenga o soifo maloloina, o lo o wha au peo na wha leia au nanga i no fuanga o lo wha anofo e se ai tangata mai fafo, ma i ei lava fo i taimi alia e mai ei wha awhita auli ona o le tele o mafuanga e a awhiaile au whai ngā luenga. Peitai i lona o te lenga o lo so longa le lei mea uma. Tala mulimuli le tae ao, ua whaite o ina se tasi o polo fesa sue sue, le whaatanga le au whai ngā luenga le eni usila o lo wha anofo e se ai whale tali malo, o na o i fafo mo wha amalo stino.
O le ana sa le whaatangana mai le matanga luenga le soifua maloloina. E mawhai ai e tangata ngā lulua I lunga o Vaalele le New Zealand o na o I fafo ma whale tali malo mo le iwa 10 minute. Whaamaunia le suel pulenga le kamupani Vaalele I tala le News Hub o le ana mawhai o no I tua mo whaamalo stino. Mai reporti o le ana mo I whaanofo I sel tali malo o le Ramadai o ngā tatono o le taulanga whaatau I au kilani. Beita I o mai las wharaila o vai aso taluai sui e le Grand Windsor I Queen Street. Ma o le whia I ai le taulanga o lo fe pasia I ai le toatele ua whailo ai le polo fesa ia Michael Baker e le o iai se whai te ngai lea whai unga ai maise o lo whai ai le taimi o lo tali ai whai unga o lato siaki. Whaamoninga mai le eni usila, ta alu ona sui al faltali malo o le Grand Windsor e le ito iai lea sa o lo tonga ma o lo tali tono e ma walalo le ono la mati o le soifua o tangata lautele ona o le au whai ngā luenga. O lea ua wha o ngā neipo tu avanoa le Grand Windsor e a vea ma Jim po o whale ta alo ma ua le o toi o ai whafo mo wha malo stino le au whai ngā luenga o lo o wha anofo I sea. Tala nal nei tae au, manuia nei aso.